Layathu ba undoilam jong ki sipai yada ya kinong sentiat jong ka basaj ula sya penyap ha ka jing hertma jong ka Israel ha ka janmet jong ka senginingkong. Kamadin ba presiden jong ka Amerika u Donald Trump ula penmena biang sisen ba ka jing sanget tma ha pedang ka Israel bat ka Iran kelat rekam. Katu kene kilat patai kubor jong ka Iran ha ka senginingkong kilap yathu ba la yu sngau ya ka jing bom ha ka tan syate lamingi jong ka Iran. Kihe sorkar jong ke Israel kila pentikna ha katany of Israel bakila penlong ia ke jeng hertma kabaret persya ia ke cekabu radar jong ke Iran kabedon syapang syate jong ke Teheran. Hadin kata ke Iranian Revolution Guards Kof IRGC kila pentikna ba Muhammad Taki Yosalfan ubadai unelam jong ke tenat yada ke sipai basej jong ke Iran ula syak penyap ha ke jeng syak set namding jong ke Israel ong ke kubor jong ke Iran internasional. Unong elam jong ke sipai yada ya kinong sensyar bisej ula syak penyap ha ke jeng syak tombor jong ke sorkar sionis la ong ke kerbo ke IRGC. Kene ke jeng jia kela jia ha ke janmet jong ke senginengkong ha ke ba ki katu kene ke jaka hanong ba teran kila syak ta. Kilat patai kubor jong ka Iran ki yathu ba ka jinghiar tma jong ka Israel kila penyap ya wei uri ustad nuklear barang ba Muhammad Reza Sedighi sabar hakaying jong uhi kabadon hakanong ba astane Ashrafi kabadon syate la mingi jong kari Iran. Kita kijing syat tombor batemai kiwan kum kijing yelek kena hapdeng ke Israel bat ke Iran halor ke jempen keny ya ke jing yete kular ban sange tma bala terwa da ke US. Presiden jong US Donald Trump ula dukno ya ke jing kemen jong bat ula bitarjur ya baro artli giri da ke ba penpau ya ke jing sengusi halor kene ke jempen keny any. Ula maham ya ke Israel bahkan nom penhap bom syu ya ke Iran bat la kerpat ya ka bahkan penpai no mardor ya pilot jongka sialaying. Utrom ula punru ya Benjamin Netanyahu menteri rang badu jongka Israel bat ula kerpat ya ba unnam tombor da leleiru ya ke Iran. Henry Netanyahu ula ong ya ba umla ban wengno ya kate ke jingher tma namar badon kam kato kane kijubab halor ke jingpen keny jongka Iran ya ke jingyate kular. Kamadin ke jingkot ke office jong Prime Minister Netanyahu kala penmi ia ke jing penna bat ong ha ke jingkot Presiden Trump ula penpau ia ke jing sengungu ke bakrau ia ke Israel kabala penurlong ia baro kitong jongka ha ke tema Presiden ula penpau ia ke jing syania ha ke jing long skam ba ke tema kan sane no bat kumjuru hangning yui ba Presiden jong kari Israel hun setia bat usu penpai ya ke ya kaba Iran kelapan hap da kimisai ha kene kesngi toding persya ya Israel.